La estadística yitwa Papa Francisco, niryo zina azwiho, umushumba wa Gatulika ku rwego rw'isi, umwe mu bavuga rikijyana, afata imyanzuro igakurikizwa na benshi ku rwego rw'isi. Amazina ye bwite yitwa George Mario Bergoglio. Papa Francisco yavutse ku itariki 17 Ukwakira umwaka w'1936. Papa Francisco yavukiye ahitwa Forez mu gace kaherereye mu murwa mukuru wa Argentine, Buenos Aires. Ise yitwa Mario George Bergoglio, mama we yitwa Regina Maria Savioli. Papa Francisco ise we yari umukire ukomoka mu Butaliyani atuye muri Argentine. Papa Francisco yabaye papa wa 266, papa wa mbere waturutse mu muryango w'abayezuwiti, papa wa mbere waturutse muri Amerika. Papa Francisco avuka mu muryango w'abana 5. Papa Francisco niwe mfura iwabo. Papa Francisco yize amashuri abanza mu ishuri rya con la belleza artificial Basaliziani ba Don Bosco i Buenos Aires. Papa Francisco ayisumbuye yigiye mu ishuri ry'ubumenyingiro. Papa Francisco kaminuza yigiye mu ishuri ry'ikoranabuhanga mu butabire, chemical technology. Papa Francisco yakoze ibyo yize muri laboratoire itunganya amafunguro. Umwaka w'1969 nibwo yahawe ubusasaridoti. Papa Francisco guhera umwaka w'1973 ukageza comprar, alquilar, tener un afecto que yo doy como quiero, donde quiero. 1979 Papa Francisco agirwa umuyobozi ushinzwe kureberera abakirisito bo mu ntara zose za Argentine. Umwaka w'1998 Papa Francisco yagizwe Archbishop wa Buenos Aires. Umwaka w'2001 Papa Francisco agirwa umukardinali na Papa Yohani Paulo wa II. Ku itariki 28 Gashyantare umwaka w'2013 Papa Francisco yatorewe gusimbura Bergoglio. Yasimbura Bergoglio ku itariki 13 Werurwe umwaka w'2013. Papa Francisco afata izina rya Francis. Papa Francisco yiswe Francis mu rwego rwo guha icyubahiro umutagatifu Francis Assisi. Papa Francisco yicisha bugufi agafasha abakene, afata imyanzuro ikomeye ku rwego rw'isi. Papa Francisco azira ababana bahuje ibitsina. Papa Francisco kandi azira abakuramo inda ndetse n'abaryamana bakoresheje agakingirizo, ndetse no kujya mu byo bita onapowe arabizira. Gusa nyuma hari ibitabo byaje kumwandikaho bivuga yuko Papa Francisco yigeze kwivuguruza kuri biriya bijyanye no kubana muhuje ibitsina. Nje ndi H-Tan, abakunzi ba H-Tan baratwandikiye badusaba gukosora amakosa yabonetse turi kuvuga amateka ya Vladimir Putin. Ni akantu gatoya, reka tugakosore. Umuyobozi wa toka satani akigaragaza icyo kibazo bagisubiyemo baragikosora,
hari hagaragayemo amakosa ku gihe Vladimir Putin yashyingiriweho n'umugore we Lyudmila Putina. Bari bavuze ko yashyingiwe mu 1938, ariko Vladimir Putin yavutse umwaka w'1959, ashyingirwa umwaka w'1983. La estadística de los gastos